Icyanga cya Kizinda ekikorirwaho umukoro gwo kurundaana eshagama cyorekirwe kukiruma amabara garukwika 180 no kukiraho ekyo bira ryo mugenyi mukuru ayihanangiriza bari kunyomarwa okubasa kucendeza haminywere yago ubwa nyuma yo kushanga ngo nagajwangana omushagama. Tugezeho okucendeza ebintu nkebi ebikusisa eshagama yitu amarwa ehwarati byobushambani bintu byokweterera ebikata ebyamabazi nakezindi drugs ezindi hatu wabara nosanga amabara 180 no kurengamo kandi bite kukwatana n'amabara n'umumanya no kunywa ukanywa ukashemererwa ukatere ndongo n'ibindi byakurataho ukashanga warugwiremo mbere chances zo kugira ngo turebe kutwemerire semerire kuba mwija hanuya chances yabireho abanya Kizinda abo mu mabara hatugacingire mwije mucebere bukirikare. Bamwe omu Babaire eshagama betombuyiture bari kugira ngo eshagama kuba kujibihiraho busha bitku bari kukoma rwarro bari kugyetenga kuheereza abarwire baabo babashabe imididi y'empira. Tunamutusoborere nyuma abantu ba Bradi iki kintu kigenda kita umwishu uko abantu bemba kiyebuzaho nabwaki numwena mumutukuze sagama umuntu ko kushabizente hakiri reporting ga police n'ingito reportingire ahubwo kuba eshagama ikibiri kweri free kandi twe tujya amarwaro rugona ubana ga private ubana ga government ubana ga dini ubana twayize eshagama. Abatebekana isoko gabeshagama borekiro bwinji bwayo eyibatungireho omwizoba rimwe kandi basimire abejumbiro mu kugigaba naho beragana isoko gumizamu bari kurundaana obwo bakwatanise n'aba Blood Bank. Ishahe gitwahisaho units 200 z'eshagama kandi abantu bakiriyoni beyongera kugaba eshagama bitutera omuranga omukoro eje hurure riyo negumizamu yo kurundaana eshagama mu ihanga kandi turaganisa ntwenda kuzabo byaro byona tukateka n'imikoro nkeji tukagumizamu turonde eshagama tukamara hibura ry'eshagama ryo mu ihanga. Mbarara kasese ubwo muhanda wine accidents nyingi munonga kandi twine ne accidents ezikurwa mu boda nezinaga abantu buri sambwe so netubasa okushemeza omurwire konka twaba tetwine eshagama nebyo kushemeza norebangu nebikurema. Omukoro gu gutebekanisibwe aba Blood Bank bakwatanisa n'aba African Community Partnership Programs. Gasha kwa Ben Muhozo mu Bushenyi.